Dobar dan, poštovani gledatelji, srdačan pozdrav i dobrodošli u još jednu našu emisiju gdje večeras predstavljamo veliku zvijezdu, a posebno zvijezdu 90-ih. To nam je bila naša najbolja pjevačica sa područja Primorsko-goranske županije, grada Rijeke, to nam je Nikita! Evo, draga naša Nikita, srdačno nam došla, dobro nam došla, znači kod nas u studio. Imamo puno lijepih naravno tema. Sad nismo te ne vidjeli nekako vrijeme, vidimo ovdje i Pasići sa tobom, kako se zove? Markus Plutonius alias Ribica. O, kakvo ime. Da li i on voli glazbu isto? On jako voli glazbu i ja kad počnem pijati gotovo, evo ga, ode. Odlično, evo, otišao je među publiku, odmah publika će sada brinuti za njega. Nikita, naravno, nekoliko važnih stvari, 90-te su prošle, kažu svi da je to bilo najbolje moguće vrijeme za sve nas koji smo tada izlazili vani, bilo je ludo, cugalo se, plesalo se, ljudi su bili nekako optimistični. Šta se očekuje, evo, da se to vrati opet nazad? Pa evo, ja bih jako volila da se to vrati, to je bilo najbolje vrijeme, znači niko nije gledao da li imaš para, da li droge, ovo ono, gluposti, svi su bili veseli, pjevali su s nama i stvarno je bilo ludo. Odlično. Neke tvoje pjesme koje su, čuli smo je malo prije, Kraljica noći je tu bila vrlo jaka, Papageno, cijeli niz Cappuccino, bravo, sve je bilo onako ludo. Koja ti je neko najdraža pjesma od ovih koji si imala? Pa znaš što, pošto imam nekih 9 albuma, teško mi je reći koja mi je najdraža, ali reći ću ipak Kraljica noći. Kraljica noći, znači s njom si bila i na Dori. Tako je, da. Dobro, znači za ove koji ne zna šta je Dora, znači imamo Doru i Porin. Porin je najvažnija, znači glazbena nagrada, tako ukoliko budeš najbolji u nekim kategorijama, a sa Dorom, ko pobjedi na Dori, on odlazi, znači, na pjesmi u reviziji, predstavlja Hrvatsku na pjesmi u reviziji, tako? Ima, da, tako je. Ima jedna anegdota, ja sam slučajno upala na Doru, to je baš bilo ono sve na knap. Ivica Krajač prošla mu je pjesma i sad ponudio je Nini Badrić, ona to nije mogla pjevati, onda je ponudio Vani, mislim teško pjevati. I onda jednostavno on je mene našao i rekao je: ajme Nikita, ne znam ko će mi pjevati pjesmu, pa to je teško. Ja kažem, ako sam ti pjevala Kraljicu, imali smo musical jedan i ako sam mogla to pjevati, onda mogu i to. I onda sam ti ja uletila u studio i prvo sam pjevala kako je bilo na snimci po njegove kćerki, pa mi je rekao Tanodi, koji je radio aranžman, rekao Nikita, daj ti po svome. Ja što mogu, možeš. Ja pjevam sve iz prve po svome i kažem mu mogu sad sve za oktavu gore, možeš. I onda sam rekla sad idem piti kavu. Oktava je inače 8 tonova, je li tako? Znači koliko oktava ti možeš pjevati onako od početka do kraja? Pa nekih 5, tako 5. 5 oktava? 5,5. To bi bilo, to je stvarno visoko. Uspjet ćemo danas i čuti, znači, u tijeku emisije i neku tvoju veliku visinu, znači kroz neku tvoju pjesmu. Vratimo se nazad malo na 90-te, još u to vrijeme je bilo je puno tih izvođača koji su tek krenuli, koje većina nas znači pozna ovdje, to nam je bila Vana, dobro, Toni Cetinski, tada je bio Dino Dvornik i ostali. Koji su ti neko bili najdraži u tom nekom dance periodu? Pa bilo mi je Vana i ti, oni su mi definitivno bili najbolji, kasnije se pojavio Ilan Kabiljo i on je bio full ok, tako da bilo je dobrih pjesama i što je radio Sena M, mislim to je sve klasično, ali meni se to dopalo i taj tuc, to je baš bilo i taj njegov džirala Michael Jackson, iako on nije baš ko Michael Jackson, ali stvarno mi se sviđa i njegov imidž i te pjesme njegove i Simplicija imala odlične pjesme i stvarno je bilo ekipe koliko hoćeš. Naš menadžer Mihaljek Vladimir koji je bio najveći menadžer i u Jugoslaviji, on je nakrcao nas dancera, svi u autobusi, ajmo Ljubljana, ajmo, putovali smo svugdje. Znači, to je bio raspašoj jedan, dobar. Da, punili smo dvorane. Tu je bila i IB sa Šumica, naravno. Šumica, sva se teče, kako za noćno kupanje. Kassandra meni bila jako zanimljiva. Prva noć da zajedno smo vani i baš se dobro provodim. Sve je dobro kao lani. Što te briga za njim? Skikiki daju me. Odlično, ti 90-te bili su stvarno super i bilo je puno kvalitetne glazbe. Prvo mi objasniti, evo danas živimo u 2021. godini, kako to da je neko tu glazbu koja je bila top uspio nazvati danas šuntu? Pa znate šta se desilo? Desilo se to da smo mi svim raznim žanrovima, zabavnoj glazbi, rockerima, metalcima, svima smo oduzeli gaže.
I šta se desilo? Oni jednostavno nisu mogli imati koncerte i došlo je vrijeme da nas sruše, jel? A srušio nas, ja ću to iskreno reći, Huljić. Eto, on je imao onako malo to više balkanski žiro. Tako je, a tu su bili glavni menadžeri, znači moj Mihaljek i Škugor je bio, glavni Tutić i tako to, ali Huljić je sve srezao i ufurao je svima spiku da je to trash. To je bila glavna fora, jel? Onda ja kažem, kad mene pita Nikita, trash ovo, ono, ja kažem mi, da li je Dino Dvornik trash? Da li je i ti trash? Da li sam ja trash? O čemu pričaš? Minea recimo je trash. Ili Nikolina, bim bam, trash. Ali ne možeš staviti sve u isti koš. U isti koš, tako je. To je u stvari bila varka da bi se srušio naš hrvatski dance. Mi smo u stvari imali prvi u Hrvatskoj dance prije naših susjeda. Onda su u stvari oni nas počeli kopirati. Odlično. I to je baš bila fora. U ono vrijeme ti si ovako imala dosta seksi style, dosta se ovako ljudi palilo na tebe, pisali su ti mnogi, ali tako sladiti, ono, to nije bilo imbosno. A u zatvoru su nalijepili moje slike i ono, uredno svaki dan. Ali mislim koje lijepe, onako polugolišave slike ili? Da, iz Globusa. Bila sam često u Globusu, kao nekakav kviz, ko sam bila Globusa i bile su baš zanimljive fotke. A što je mene navelo na to? Ja sam prije toga imala normalan imidž i onda sam shvatila da je to malo teško, da te niko ne šljivi, ni 2%, nikome nisi zanimljiv ako imaš nešto posebno ili ako si ekscentričan. I onda sam ti ja napravila sama, nakon razlaza sa Rajkom Dujmićem, trebali smo raditi cijeli album, snimili smo 4 pjesme u Orfeju, tadašnjoj diskografskoj kući, onda se htio priključiti Tutić i radio mi je i dao mi je ime Pađen, Jurica Pađen mi je dao ime Nikita, on me krstio iz Niki u Nikita i to su mi bili malo onak čudne pjesme, onak nisu mi se sviđale, evo na primjer recimo jedna, još se uvijek sjećam, i ne grize nokta kada nisi tu, uvijek bez problema nađem zabavu. Meni to je bilo užasno. Da, to di za tebe. Meni to je bilo doslovno, mene duša... Tebi treba hardcore malo jači. Da, i onda kad sam ja sam sve njih onak... Odkantala, sreća i upoznala sam Serđa i mi smo napravili... Ja sam došla u studio, rekla sam, hoću ovu pjesmu, hoću takav tekst. A ovaj ti tekst ne valja, prepravi. I to ti je bilo to. I mi smo napravili 10 pjesama i sad, kako da ja imam imidž? Šta ja znam? I prvi nastup ti je bio u Palahu, znaš. I sad ja zovem Mrleta. Niče za one koji ne znaju, Palah je u to vrijeme u Rijeci bio jedan klub gdje se izlazilo, znači vani, pored Nene Palače ili dolje u gradu, u centru? Dolje, da, u centru. I Mrlet je bio glavni tamo, jel? Za izvođača i sad ja njega zovem kao, Mrle, znaš šta? Pa ja ne znam šta da ja obučem. Pa što dođi ti gola? Evo ga mi si normalno. Ma dobro, stavi... I skoro si ga poslušala, ili? Da, ma nisam, ne. Malo krpicu tu i tamo. Da, i onda on kaže, ma dobro, stavi haltere, da. A ja baš imala neke ljubičaste, iz Trsta kupila neke baš... Slučajno u torbici. Slučajno. Tako, evo, tako svi mi nosimo slučajno u torbici svoje haltere. Ja sam imala čizme sam imala do ovdje lakirane, sa nekim kovanicama. Sestra je imala jaketu isto lakiranu, toga nije bilo u Hrvatskoj još, to je bilo sve vani kupljeno. I sad ja dođem, ja sam uzela 2 nabildana frajera, onak zgodna, i 2 plesača koji su plesali i rasturali. I kad smo mi došli tamo, mi smo razvalili, rekla sam hoću slovo T i popista, ne? I onda pjevam one 4 pjesme te. Daj mi najbolje od tebe, željela bih ja u tijelu svom, daj mi. Tako je išla jedna od tih pjesama i ljudi su poludili, na kraju jedan tip došao gore, izvadio je miša i svi su pišali od smijeha. Kako miša, oprosti, baš miša ili miša? Izvadio je miša, ja sam rekla, to je to. To je ta riječka, znači scena bila, tako je krenula. Znači iz Rijeke je krenula. Tako je krenula, iz Rijeke. Europski džir, odlično. I recimo u 90-im godinama bilo je puno tih dobrih pjevači sa nekim su još ostali i danas, ali mi imamo i danas jedan cijeli niz dobrih glazbenika u Hrvatskoj. Bila je dobra emisija A strana na hrvatskoj televiziji koja je pokazala i mlađije i starije i tako dalje. Bi možda mogli izvojiti nekoga danas ko bi ti bio onako fora, ko bi mogao zablistati onako kao što ste vi onda? Pa čuj, nisam baš nešto pratila, ali mogu ti izvojiti Žaka. Žak je meni prva liga, ali čula sam par dečki, mladih dečki, ali ne mogu sjetiti točno imena. To baš da bi zapamtila, bi trebala
treba stalno gledati, pa pošto je to ono, jedan put jedno, pa ne gledaš. Da, ali Žak mi je ono uvijek broj 1 i to je to. Da, znači tebe poznamo kroz taj cijeli dio priče, znači hrvatskog dansa 90-ih, međutim malo njih zna da si ti otišla i u kazalište Komedija i pokazala tamo svu svoju raskoš, razvalila u Zagrebu. Da, radila sam preko 11 godina u kazalištu Komedija, to nijedna pjevačica iskreno nije postigla ovako malo poznata. Mislim, Josipa Lisac i naša Radojka Šverko, one su isto bile u Gubec Begu i tako, ali nisu ostale u kazalištu. Ja sam baš ostala. Igrala sam Mariju Magdalenu u Isus Krist Superstaru. To mi je bila jedna od najzahtjevnijih uloga jer je trebalo smiriti tijelo. Znači, kako pjevaš, tako hodaš, onako, spuštaniš ramena, a ja kad počnem pjevati, ja moram, ono, znaš. I onda mi je tu trebalo malo vremena, a najbolja uloga mi je bila u Kraljici, u Crnoj Kraljici. Tamo sam igrala kćer Maldoru i to je bilo strašno zahtjevno, ali plesala sam, glumila i pjevala. To je bilo famozno, imala sam 3 tipa baletana, oni su me dizali, vrtili. Pa to je bilo nešto famozno, neponomljivo. Meni žao što niko nema snimku. Ivica Krajić, inače isto koji je radio Gubec Bega, je radio taj musical. I to je baš, ne znam tko mi mati bje, tko me rodi i kad, al prezirem i mrzim je jer znam da je bila gad. Prokletstvo! Što reći, evo, mnogi ljudi u Rijeci ne znaju koga imamo, hoćeš nam uskoro reći u Hrvatsko narodno kazalište ili negdje ovako, tu da te vidimo malo na daskama. Znaš šta, ima jedan problem, oni često ne rade, nažalost, mjuzikle, a ja sam sa mjuziklima na ti. Počela jesam raditi na operi već od 2011. godine, dosta radim na operi, jer mi je ful zanimljiva, a bila je jedna audicija za... to mi je Giulio Cesare, to sam baš Kleopatru htjela igrati, ali to je malo teško doći do tih uloga i ne znam, to mi je baš fino. I tako dalje, tako dalje. Bravo, bravo. Nikita, znači, nekako već približavamo se samo kraju našeg današnjeg intervjua. Ono što nam je, znači, bitno, tvoj kazališni opus Semper Libera je naravno uvijek bila jaka i to te obilježilo. Kažu da ne postoji niti jedna Semper Libera bolja od tebe, tako da će to naši gledatelji uskoro moći čuti da si the best u tome. I naravno, Nikita, od tebe očekujemo Semper Liberu!
Severa.